Yandi makuru abaofisiye bakuru bo mu bihugu by'u Burundi, Djibouti, Ethiopia, Kenya, u Rwanda, Uganda ndetse na Comore hamwe n'abahagarariye ingabo zihora ziteguye gutabara aho rukomeye muri Afurika y'Iburasirazuba basoje amahugurwa y'abazahugura abandi mu bijyanye no kuyobora ibikorwa byo kubungabunga amahoro. Reka tubibaze Media Umurerwa hamwe na Oscar Nigena. Namahugurwa bamazemo iminsi irenga 10 yari yitabiriwe n'abasirikare batojwe kujya kugarura amahoro mu bice birimo umutekano muke ndetse batozwa no gusangiza bagenzi babo ubumenyi bahavanye. Aba bari muri Lieutenant Colonel Lawrence Githaiga Nganga wo muri Kenya na Lieutenant Colonel Bosco Mpamira Munyamashashi wo mu ngabo z'u Rwanda. Has been a nice course and the course yari amasomo meza yagize uruhare runini mu kuduha ubumenyi bukenewe kugira ngo tubashe guhugura abagenzi bacu mu bihugu duturukamo. Ntitwatinya kuvuga ko dufite ubushobozi bwo kumenya uko twagarura amahoro n'umutekano mu karere. Ni ukumenya uburyo umuyobozi wa batayo ategura ingabo ze kujya kurinda amahoro haba ari muri Afurika y'Iburasirazuba, haba ari muri Afurika cyangwa se ku isi muri rusange. Haba habaye ikibazo ingabo zikagenda zifite ubushobozi bwo kuba zarinda amahoro abaturage. Umuyobozi w'ishuri rikuru rya gisirikare rya Nyakinama, Brigadier General Andrew Nyamvumba, yasabye abarangije aya masomo kuzakoresha neza ubumenyi bahawe kugira ngo buzabafashe kugera ku ntego z'ubutumwa butandukanye bwo kubungabunga amahoro. You now have the required knowledge, skills and confidence that a trainer must have. Noneho ubu mufite ubumenyi bukenewe umutoza yagakwiriye kuba afite. Rero ndizera cyane ko ubumenyi muvanyaha muzabukoresha neza bugatanga umusaruro. Aya masomo yateguriwe kurema abatoza bafite ubuhanga n'ubumenyi bwo gutoza abashobora gutabara aho rukomeye no kubungabunga amahoro. Responsible for preparing battle commanders in peace support operations. Abasirikare bakuru 17 barangije amasomo yitwa Battle Group Commanders in Peace Support Operations Training of Trainers Course mu ndimi z'amahanga nabo mu bihugu 7 byo mu mutwe w'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba zihora ziteguye gutabara aho rukomeye birimo u Rwanda, u Burundi, Uganda, Comoros, Djibouti na Ethiopia n'abaturutse ku cyicaro gikuru cy'uyu mutwe. Mu minsi irenga 10 aya mahugurwa maze bagize n'umwanya wo gusura urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Kigali basobanurirwa amateka naho u Rwanda rugeze rwiyubaka. Umurerwa Media mu karere ka Musanze.